Abah pabilakah jua ulun ini hendak dikawinakan. Kawan sudah barataan tak tinggal ulun surangan nang mambujang guring kada bakawan saban malam kedinginan, siang malam tuhuk bagawian hendak kawin mencukupi jujuran. Merasa supan umur bertambah tuha kada sing kawinan jua ulun kana sambat urang haja. Bagawi nyaman lakas babini sakira mencukupi guringin ada nang mangawani ulun kada kawa lagi menyandang wan manahani. Abah tulung para akan ulun lawan urang nang di Subarang. Kami lawan bapacaran dinya juga madang ulun badatang lawan patalian cincin emas nang 2 gram. Siang malam tuhuk bagawian hendak kawin mencukupi jujuran. Merasa supan umur bertambah tuha kada sing kawinan jua ulun kana sambat urang haja. Bagawi nyaman lakas babini sakira mencukupi guringin ada
barang. Kami lawas dapat pacaran, inya Jumra bin Mahadang. Ulun badarang lawan patalian, cinci amas nang 2 gram. Siang malam tuh bagawian, hendak kawin mancuku